umemeza usiba wathi ukhona ayikhona bazalwane ukhona khona la ukufanele kwenze umusa ayikhona khona la ukhona la ukhona nakini untobo la uphuma khona ukhona odinga umusa yamuntu usiba akazange zamnqabe fundisa umeka akazange aphinde ukuthi ukhona nanje ngithande ngosiko ayaphika ukuthi ukhona bakhe kodwa ukhona but ulonyonga ukhona but akaqualify ukhona but awufanele umusa ukhona but ikhona bazalwane abantu abaningi abapromothile babulale ngobat abantu abaningi baphakamisile basebathi but uyakwazi ukuphakanyisa umuntu athwale ekhala benkodwa bembeke ubat yes bishop ubat uthi ukhona kodwa akhona bazalwane ulonyuka awu haleluya ngaleskhathi bethi but bakhuluma nge-front seat yempilo kaJonathan bakhuluma nge-front line kaJonathan kanti umusa uyangqongqoza back seat emnyongeni akazi thina namhlanje ngenzeka namhlanje nalabo bhathi osubabekile otshelwa abantu bona kanti umusa uyangqongqoza kwi-back seat empilo yakho umusa uyangqongqoza khona bazalwane uyangqongqoza kwi-background empilo yakho usibona sidlula nalamanye singadluli khona ingenxa yomusa usebenza i-back seat empilo yethu isitha sonke sokushaya kwi-front seat kodwa umusa uphakamisa kwi-back seat ngithi uyamemeza bathi ukhona kodwa ulonyonga kanti umusa uyamnyakazisa ukunyonga kukaJonathan uyamlungisa ukunyonga kukaJonathan awuzange uqede kodwa ukulungisile